Abana aba bari hagati y'imyaka 8 n'imyaka 13 ukutira mununga bishiki beija kumara 2014 umuhanda bari kugenda kilomita 338 ukwika na Mugongo. Ampere Victor w'imyaka 12 urwo mu Sacred Heart of Jesus Catholic Parish Municipality ya Ntungamo nagira ngo ikiruto cye ndo kuba umfather akora magana Mugongo azanye cyantwara nyinda kumufana nikora magana bigere ninjana n'abandi jana group ya Ntungamo azanye cyantwara igenderwa cyanye nyinda kumufana ogu byabanagamba huno mshaki weitu yashobora gunaza gukorekera kubasika cyona kurebe kangu yaye hayo abo busasi obwashitibwe abajurizi kugira ngo ngukora ezo maganya giyafune kugira ngo ndoke kubona ebingwenda Comfort Ainembabazi w'imyaka 13 kandi kurwo mparish ni yemwe agira ngo Yezu naza kumukwata ukurebe kangu yahendera urugendo ndabo kuzakuramaga nkora cyanshimeza nko kandi ntakazayuka bangamba mongo bijene bizima ngamba kunganya naze bijeganje tebuka basa kuzima nashara munagambira mami nyanda kuzakuramaga mami yanyicereza nanga kuza kushoma icumuro atishaki ndukuza kugenda yangamba mawo wapi na imwe zo mbenye ndakuza ufite gishoke yangamba mu rutegeye cyumuru kuzayishomera abantu bangambara amazima wanje amamongo akana kubiyana takwendo gende nabajenye waza ni kugenda baja wapi naja ni kugenda Begambo bye Comfort yashobora kwecete ngoce ukuri okutakira rahanga kurebe kangu yasasireka yabo ibintu byona bitashikirire utero no kugirango ayindangura hanga muherezo bwenje abase kuba mushomesa mbwire bwa nyentya nyenda mpura cyabante kibaturana bagamba nceka kasere cyakoramaga kubanga nindebe ibintu kwitibibonire Dennis Atwine wabo yebemberemo baramajaba yashobora kogu kuri yo murundo rwo kubanza ukugenda n'abana bari hansi y'imyaka 16 unka yabe inamatsiko ngwaba beija kwendera urugendo itwa ba Sacred Heart Ntunga mu kibiri kitakabiri ukutambara n'umwana ari hansi y'imyaka 16 konka ruteje atlistine mabana barukwikanka ukamukaga bona buturukuza kutambura nabo b'imyaka ejo bwe nembabazi ntushabe imbabazi kurwo wa mukama kubanga bo bariyo no bakiza mu murundo rwo kubanza nitwe tukatamburaga nabo experience ejo ningira kucarabe kirye kigezo n'ikigezo cya mukama ari kutereza kugira rebe natubasa ninga turukubasa abana ndebere bane barra kandi ubundi nangwa n'abaziraho binese nzo kwasa kubahereza kugira ngo abana bo baze yukunka ushanga umuziro ubundi takumanye kiriyo mwana takumanya bwinshi umwana agize kiteka teko cyo kugira ngo abase kugira ati ayiho magete na nyenda kutambura nkaza na Mugongo nyenda kuzakora amaga tiyamanya bwinshi umwana ikiriyo mwana umampo ubundi abamwe abazire nushanga turiyambaho no ishengereza jya ngo mwana ishikankasando shanga no ishengereza mwana yuti muje tuzahacyaki muje tuzikushaba muje kushaba kuko ushanga umwana atakirumu ukimwimugana muzacha kiri muza kushaba umwana we yakwata umuhanda yatora handi abana mbimuka icyo mbazo mbidongo ni bazankayi kuko washanga umwana nayimuka najati nyiwe mazima dadi nani kushaba munkwata kwaterekera kwazikira basike cyona ntambureza na Mugongo muze kuramaga ubwo mwana yine kikwa cy'umurimo yine future baramajaba batsimbura Reverend Father John Bosco Tumsime Parish ya Sacred Heart umurembo urwantungamo kandaba bona hamwe baba barigana babiri bibitsiri aho oneboyona musinguzi uri umyeshengira wa municipality ya Ntungamo byabanagamba hona Sky TV yashobora ikigenderwa cyo kwesasa umbintu kebi ari kugira ngo utaro kintu cyona ayo kutambuze bigere basi twarebire ninge mutwaresha okatine kirunge cyo rubona kiro muzo President
gushaka imyaka 5 nomombe cyo kuza kombe kenzi na tutukarara kwe asiba ko ya leta siminda leta mshenya kenzi no kushora mukazi mu mututshira so itwe nk'abakristo baramaji abicerezo mu Kristo bakora magane bigere tukatamuze bigere tubantwereka mukama tumwereka mukama no kushasha kwinji abajuzi beyo kuba base kushasha ramushara bakatuka bakusherura mukama